loyi loko mi fika u te loko mi fika la nyangweni loko mi fika la nyangweni u ri u ta vula ku ka hisa mi ta hatla mi tlhela loyi hi leswi va vula swona a mi nga lavi ku ni hatla ni tlhela na loko mi dyondzisa mi lava ku ni mi dyondzisa i mani a lava ku ni tlhela a ta sala a wisanyana hi ku ka hisa ku hava na wun'we leswi mina ni lava ku tlhela ke musika ka grade leyin'wana vete ni tlhela hi ku ka hisa n'wina ke ni tlhelele ku tlhelela mani kaya Sonia se ni byeleni loko hi tsala test yo sungula i mani a nga ta kuma 70 out of 100 na mi swo boha ni yi sweka nda yi sweka right okay loyi a nga ta kuma 80 100 all of us we can find 100 okay i mani loyi a nge se sungula ku hlaya kaya loko a fika kaya a nge sungula ku hlaya loko a ri yexe kaya i mani ma hlaya hinkwenu kaya ni hi ku loko mi nge hlayi phela yi nge kumeki 100 ani ma hlaya i mani a nge sungula ku a hi vulavuli ntiyisi hi nyumisa sathani i mani a nge sungula ku hi ta kota ku a ya sungula namuntlha so alright lava nge sungula ku hlaya loko va fika kaya hi sungula rini right un'wana na un'wana a endla timetable ya yena ya leswi a nga ta swi hlaya kaya ni hi ku loko munhu a ri hava timetable a nge swi tivi ku namuntlha u hlaya yini mundzuku u hlaya yini ni i mani a nga tata na timetable a yi dirowile mundzuku a ni komba yona yo hlaya kaya right tibeleni mavoko